frɛ wi ase na tan why hot sekro bema ba jaja me ni nche ene mam to say ano bia ni nche busa se ne mam to say sika na aye aba take me chia on chia na be le sika na how do you call it me ni kosi ataye ho adwuma na matras here bla transfer sen kan be matras sika na kosi atama be di wo ntina mba se sika na di kan ahunum ansete to bia nam ne ba bi bia nam ne ba bi sa na kan fisi na men ka sai mata ka ba kosi ata no ba so ya wo se de o kan nyina ntisa ya kosu bia mate ono prophet awiomfo ba ya ne mo be hihye adwuma se mo kan kire me se ka ba kosi ata no mi wa su nim se nim o de me kire enti sika no ba bia sika na kodie ba bia sika na koton mu ehon njo wa wo ya wo se me sika de ehon njo because me do sika sin nipa enti mo ma sika no ba bia kodi bia no mo mfe mmra just go amen ka sam chew so ma di ka chew se sika na ba na se ni se ya eni sika na ba but akosi awiomfo no ka kire no waje ne de kosi ata na ese ka mo ka bia mo no so waje ne de ma je me so me de because adwuma no ba bia na nam different angle ena me prayer na be to me line mu ena ma hyehyɛ adwuma na afe eto bia ntimi nya ba bi nkasa adwuma na ma hyehyɛ wo ka ho because na nam different angle na me angle na ba be to mama me eto ti ma kyerɛ me sɛ na sika na adwuma na ono na ompa me sekrom yeah ba bia adwuma na nam na ngana ne sɛ kosi ata na obeto adwuma no gusa sɛ ono firi hin na ono obesi mu sɛ eno ya woni akosi ata asɛm ti kone go ask akosi ata sɛ kuma so nam he obefiri mu obesi mu sɛ a sika na fia mini ame dia ono nya ne de oni omu kasa wi a ebe kokwa na ba besia because me de adwuma na mhyehyɛ na adi omu sa na ka mate o de ne ba bi di agro me sure ba bibia so betima si die so onim sa de oh me my ready for anything o de betima si bia bra ma ne mra Ashtown want to see na sida etu abebo no pay ane seka o de betwitwa asa bibia biam ni wa news eno ne ehu bia che ba de aka de opa fabra I'm ready for you my brother you are ready for the baby bibia mra samu na aka yeah my ready for anything kasayo maka de meka bia we because Debbie say ni pasa o to na se from papa fa ho a o kasa ene aju freedom so free nsem a kasa nko na Ashtown do bia ntimi obi a yonko nsem freedom oh yeah sure anya possible because you say o ka say usu answer sister fra bochi by number o request o shebo bebre ntade ne ade bradum bradom bratown beje ntade ne ade mi shia bia na wan kasa o kan o ye labalu sam kire me o ye labalu na na mi mani ma wo na ne de ma chwori wo do abegina na obekire mu se ye wo de ye hwe bema pane ngo pane o de adwuma edem sum de adwuma edu exit for that period o ye shia adwuma bi mba na o ba bi are be fa adwuma na ye ya bra ko fafiri ba bi aba na wo te fa ko na wonnim ho hwe o de adwuma edi me breji sister number na o left and right and so be some de ma ho atade ne way what's the crap me jaw cra next time we bet 13%. Okay, but we be able to mess it. But you be am I ready? Okay. Somebody can catch me say kan you tuo. My ever ready because town she and you be on the omo can be style. She make me say la na kran fan bigi me. Amada be na obetini na obetini make me. That boy we set calling la kwa na wuki me no. Oh, she. Ultimate trans na anya time ya wisem. Abe wa na wo ye no. We dem me tro no. Me see bibia betimesi ko paso a tro so ye bogolon me do beto la go so ye la mole de me ka tro say me no de o de ba no me shia be ntino o se fagire ye na o shia remfo ne o mo we nya o lie ma hyehyɛ adwuma ne simple adwuma ne di obia simple de o se onya bibia wonya me adwuma na adi mi no me nyitu na me ti so tikam kwando vasadela bi na porotomisma wuri ba bi adwuma ne firi bae adon la don wo de atwa bo wo de besie me de me ma say no me da go aswaguma no sa ye pechepe aguno etafie tanwuram andiriya bo andariya ba me sa ka ya guso china kura unse bi ka sa Ashtown ye be dwon share Ashtown stay by plan ma hye adwuma na afi no ma sa ma obi bra we pa enka bi da enra kura se ne hu che ne nso de dai share won sere kura